Bog, ja sam Maja, a ono tamo je Logan. Danas vas pripremamo za prve dane s mačićem u vašem domu. Željno ste iščekivali svog novog ljubimca, napokon je došao taj dan i mali mačić je stigao u vaš dom. Kako bi sve prošlo u najboljem redu, potrebno je pridržavati se nekih pravila kod upoznavanja mačića s vama, vašim ukućanima i domom u kojem će provesti ostatak svog života. Budite nježni i smireni. Uzbuđenje je sigurno veliko i željeli biste to izraziti, ali nagli zvukovi i pokreti mogu preplašiti vašeg mačića. Pokušajte pričati tihim, umirujućim tonovima. Polako pristupajte mačiću i dajte mu do znanja da vas se ne treba bojati. Osigurajte puno različitih igračaka i poslastica za vašeg novog ljubimca. Igračke će potaknuti mače na igru, igra će ga opustiti i pokazati mu da je vaš dom odlično mjesto za život. Igrati se možete i zajedno i na taj način stvoriti međusobnu povezanost i povjerenje. Nagradite mačića poslasticama i dajte mu do znanja da ste vi izvor zabave, ali i ukusnih poslastica, što će ga dodatno opustiti i motivirati da vam samostalno priđe. Pokažite mu gdje mu stoji zdjelica s hranom i zdjelica s vodom. Neka budu odvojene i na mjestu koje neće biti blizu njegovog WC-a. Na taj način ćete potaknuti mačića da pije vodu, što je izuzetno bitno za njegovo zdravlje. Osigurajte mu naizmjenične obroke suhe i mokre hrane kako bi unio dovoljno tekućine u organizam. Obavezno mu osigurajte WC u kojem će obavljati nuždu. Pokažite mu gdje se nalazi i stavite ga unutra da osjeti pijesak. Mačići instinktivno zakapaju mjesto na kojem su obavili nuždu, tako da im učenje na WC ne bi trebalo predstavljati problem, ali ih ni tamo nemojte uznemiravati kako ne bi potražili neko drugo mjesto na kojem će obaviti nuždu. Mačići puno spavaju, pa im osigurajte ležaj koji će biti na mirnom, skrovitom mjestu. Tako će znati da imaju samo svoje mjesto za odmor na kojem ih niko neće ometati i na koje mogu slobodno otići ako osjete umor ili strah. Svoje mačiću nabavite i mačju travu koju može jesti kad god poželi. Na taj način ćete ga učiti da ima svoju biljku i da nema potrebe dirati vaše kućno bilje ukoliko ga imate. Osigurajte mu grebalice u svakoj prostoriji u kući. Pošpricajte ih ili posipajte mačjom metvicom i pokažite mu da je to odlično mjesto za igru i trošenje noktića. Pošpricajte namještaj odbojnim sprejom kako mačić slučajno ne bi grebao po njemu. Prevencija u početku će mu pokazati da slobodno grebe po grebalici, a da ne dira vaš namještaj. Oboružajte se strpljenjem, mačići su zaigrani i nestašni. Ukoliko i naprave kakvu nezgodu prvih dana, nemojte se ljutiti na njih. Dajte im vremena da se naviknu na vas i vaša pravila. Uživajte u njihovoj zaigranosti i gledajte kako izrastaju u prekrasnu i veliku mačku. Do idućeg puta, pozdrav!